هون هولیا افشار و جوان حاجو بهفرا دبینن بلکم بیجن دل بخوین مناسبت چیه؟ مناسبت هيا مناسبت که گلکی خوشجی هم جبو کسین که جوان حز دکن هم جبو کسین که هولیا حز دکن هنرمندا کرد هولیا افشار ده پروگرام که خدا گوت او جوان حاجو و بهفرا استرانه که بکردی بیشن هولیا افشار ده پروگرام خدا کل سر یوتیوب بلافت که پیشکشت که هنرمند کرد یا اپرا پروین چاکار کرده میوان خو پروین هولیا ده پرسه هولیا دخوازی استران این کردی بیجی هولیا جی دویجه بیگمان برسفه ده دویجه اره ازو جوان حاجو ام آخفینه ملحف کریه که ام استران دوستم بکردی بیجن و بکن ویدیو کلیپ جوان حاجو برجی ده پودکاست که ده که من پیرا چه کربو جمرا گوتو بو دل بخوین پروژه که وی و هولیا افشار هیا او بهفرا استرانا دوستم بیشم من جوان پرس کر جوان چما هولیا افشار؟ گوت هولیا کسا که پر باشه بریزه هیجایه هنرمنده که کرده تجاران دجبریا کردان جی نکریه هولیا و جوان حاجو از ویجو را بیجم سال 2012 بهفرا ویدیو کلیبا اسمر چه کربون راپورتا کمال سر و پروژه هولیا افشار و جوان حاجو هیا تماشا بکن سوپرانویا کرد پروین چاکار ده برنامه که یوتیوب ده مهوانا هولیا افشاری بو. Dilberi. Yani genç bir kızdan bahsediyor. دست پیکی گوتو بیجه که گرم و جدل. Evet, aşk var. پشتره بحث هات سر کردینیه جی. کو برینا هفبشیا هر دو هنرمندین کرده. Teyran'ın çok önemli bir... Bu Kürtlük meselesi galiba seni biraz yordu. از باورم اف مسئله کردینی تو هنکی وستیاندی دکاری بیجی گلک جی وستیاندی یا کو از فهم دکم تو دوی باوری دایی جبر وی روشه نهاتی وجهه کود خوازی Türkiye'de hani bir Kürt olarak özellikle kendi... لترکیه به تایبەتی وەکە کوردێکی کو ناسنامەیە خوا دپارێزە دخوازە bi çanda xwe bijî û hunera xwe bike helbet ez ê rûbirûyê zehmetiyan bibim û ji bo vê yekê jî neçarim têkoşînê bikim. پشتره پروین چاکار به دنگ خوی زیز جو هولیا افشاری ره آی دلبریا فقیه تایران گوت. چاکار لبرانبر ویجی به خلات نمو افشار گردنیا دستوی خوده جیره گرر دیاری Kürtçe şarkı söyleyen. ددمك دا كل تركيا كانال كرديين تلفزيون هنا وستران كردي دين كوتن از لهمبر نزانين قيمتا كسك وقت ماتمايد مينم بنيرين تا سدما فيتشيا. Bence bütün Kürt sanatçılar aynı zorluğu çekiyor. Bi nêrîna min hemû hunermendên Kurd rûbirûyê heman zehmetiyê dibin. Ne tenê ez. Lê bi nêrîna min mijara herî girîng ew e ku em li hemberî van zehmetiyan tê bikoşin. Bu da evet. Şöyle takalım. هولیا افشار هر وها مزگینیک جدا حسکرین جوان حاجو. Hakkım varsa. Olur. Aynen. Birincisi Olabilir. hani böyle hayat... Divan Hacı'yla tekrar konuşuyoruz. ام لگل جوان حاجو جاردن داخون ما گوتم سترانا كرديا دوستن چپکن اف مجار دناوبر آمده تیودچه تقز از جارک دن بکم. هنرمند و اکتورا فیلم سینمای هولیا افشار بخواهج قرصا باکوره کردستانیه.